Biyag ti tao. Awan babaek! Awan! Awan! Ada! Awan! Ada! Nito, awan nga raw! Anay ko! Daytoy mat! Oops! Nasipaw ko tayo, ma'am. Nakarit ka, ah? Dirit-dirit tayo, ma'am. Anay ko! Anay! Patamtimak! Di ka bastag pabasulatan ikisaan kong aramid. Naawatam? Di ka naglibak! Nabasa ka amin ang conversation nyo iti cellphone mo! Idarom kayo iti babaem! Sige! Aramidam ti kayat mo. Saan nga umdas dayta nga ebidensya? Ikslang dayta. Naimbag kumaano na aktuan da kami. Taiso, agdarom ka. Basta darumak! Aglablabas kan! Grabe hindi pa nang paspasakit mo kanyak! Diyak ka bahala na, Jordan! No di mon kabailan. Sinaan na kon. Pumanaw kan. Tapno awanan ti problema. Idarom ko di asawak, tatang. Ay, kastalatan ti aramid yung agasawa. Agdindin na rum kayaw. No saan ani Jordan ti mangidarumken ka? Sika ti mangidarumken kwa na. Tatang... Awan mo't nga ron na pintas a pagbanagan ti panagdindin na rumyaw. Takanayon mo't latta ti panagapayaw anak kaw. Sinaaklangan ti asawak, tatang. Ha? Nauma akon. Nabanug ako na yun. Agsarita kayo pa'y anaimbag anak kaw. Uray kumano awan anak yaw. Saan kay abasta makapagsina? Taadda ni Vian nga anak yaw. Carol. Makam mo ditan, tatang. Basta sinaakon. Kat alaag ti anak mi. Jordan, anak. Anya di imbaga ni abalayan kanyak. Nagapa kayo man kanon kini Carol. Kat kaya't nakakanon asinaan di asawam. Baybayan nyo no kasta ti aramiden na. Tauray siya. Nabayagan akayat ko asinaan di manugang yo. Tanagalas ti ugali na. Pagsaritaan nyo, anasaya at tisaan nyo apagkinkin na awatan, anak ko. Kasi di anak yo, nuagsina kayo. Maasi kayo kuma iti apo ko. Nagalasmot ngamin ti ugali ni Carol. Nailaw anak anang ikasar ken kwa na. Basol na no apay akanayon ti panagapa mi. Di mo kuma ipabasol amin iti asawam. Tadamot kam malim, anak ko. Agpada kayo nga adabidot na. Basta, manjak matan nanang. Nagpatinggan ti pasinsyak iti dayjay a babae. Saan kami nga agkatunusan? Saan nga asawa ti pangibilbilangak ken ni Carol? No dikit kalaban, nanang. Anya? Ala, Vian, anak. Tulungan nak amang ikarga dito'y bag iti kawustawan. Diyak kaya tapanawan ni daddy, mami. Nagalas ti ugali ti amam. Isa panawan tan. Apay, di ka maasyan kanyak, anak ko. Kanayon nakakabilan ti amam. Di mo sabidungan ti panunot ni Vian, Carol. Nagalas at talaga ti aramid mo. Agpay sumatakab kabilan nak, sana ya. Agpada talaang. Tauray siya. Kabkabilan nakmat. Mami, daddy, saan kayo kumamanan nga agapa? Wen Vian, di ka madanagan. Ta saan kaminton nga agapa iti inam? Tagsi na kamin. Ha? Saan na, daddy? Please, saan kayo kumanga agsina? Diyak kayat ti broken family. Di kayat ko complete family tayo kuma. Pasensya kan anak ko. Saan kami ngagkinaawatan iti inam? Saan ko nga ayatan? Nakarkaro payasan kan ngay ayatan. Agpakpakasi ak, mami. Daddy, saan kayo kumangagsina? Ikuyog ko ti anak ko, Jordan. Di ka bastag desisyon, Carol.
Pagpilyan ta ti anak ta. Vian, sa nga pulon ti taon mo, mangpili ka no asino kada kami iti inam ti sumurutam. Asino ti pilyam? Siya no ti inam. Agsao ka, Vian. Dua kayo sumurutak, Mami. Daddy. No siyak lamay sa. Yak kayat ko man ti makibiyang iti anyaman a desisyon yung ag-asawa. Ti apokok ti pakaasyak. Kasta unay apa nagsangit na. Di na kayat ngagsina kayaw. Jordan, Carol. Tatang, Uray siya. Maasyanak iti apo ko, anak ko. Apay, saan tayo ka din ang mapagsaritaan iti nasaya at daytaw? Amangan no maurnos yu pa iti bagbagiyaw, anak ko. saan na mornos nanang? Wen nanang. Talaga sigura kastuyan ti wagas. Tapno agsardengan ti panagap-apa mi iti anak yu. Hay, kasanungay abalayan. Anya nga ron ngay, abalayan. Awan mabalinta. Di kay madanagan. Tano sumurot ti anak mikin ni Carol. Jak agliway amang Ted iti suporta ti anak ko. Ngam no siyak ti pelyen ni Vian. Masapul mo't amang Ted iti suporta ni Carol. Alaak ti anak ko. Jak itulok asi ka ti papanan na. Tama impluensyaan iti nagalas nga aramid mo. Agtal na ka. No agsasao ka. Kasla na hushustuan ka. Sika ati na alas ti aramid na. Ala, hustown, di kay man agapan. Ala, aramidin yaw, ti kay kayat yaw. Ta saan da kami mutla dengdenggan kini abalayan. Makipag nagtapay lang diti balay ni Lolong Vian, ha? Sana bale. Agi patakder tanto iti balay ta. Inton bumaknangak. Mami, ni Daddy ngay. Asino nga yan ti kadwa na iti balay? Baka mumut na iti biyag na. Sigurado, mangisangpet day iti sabaling asawa na. Ha? Amumutan ti kinababairo ti amam. Isa di mon panunutan, ha? Irwam mon ti bagim. Asaan mon akaden na ti amam anak ko. Tanagsina kamin kan ni dadim. Kailiw ko ni Daddy, Mami. Agawit ako man ijay balay. Di kagdanag, tasarong karan na kantumot lang ti amam dito eh. Tamasapol amang yag iti kwartang abastom, anak ko. Aga brodak tatang, da kayon ti pangital ka kanivian. Anya? Kahit amo ka din ti anak mo nga agabrod ka, Carol? Saan tatang? Diyak kayat nga iba ka. Ta sigurado adinak palubusan. Idi pa'y lang amin adina kayat nga agabrodak. Kasta una pa nagsangit na idi. Diyak ngamin kayat na makita nga agsangit na anak ko tatang. Nasaysaya at mutlaeng no ibagam kenkwana. Tapno amuna. Ibagak to into nag-flight akon. Basta diyo pa'y lasasawan ita. Asino dyan sangpet mo a babae ije balayo, Jordan? Ni Fatima dayjay nanang. Ti kabarbaro amanugang yaw. Anya? Bayan yaw ta yam-amok to kada kayaw. Una yan. Kasinsina yung pa'y laki ni Carol. Ada-adagosan kasukat na. Anya nga raw, talaga akasta nanang. Nasingsingpot nga dayo ni Fatima, ngam ni Carol. Iso ti kayat ko akaden na, tanaragsakak kenkwana. Tatang, ag-flight akon iti mabiit. Ag-flight kan ngam, di mo pa'y imbaga iti anak mo, ti papanaw mo. Diyak nga rod kaya ta makita ti panagsangit ti anak ko, tatang. Iso da kayon tun ti mangibagakan kwa na. Ibagam kit din, anak ko. Diyak ka ba ulan?
Da kayon ton. Awagak tulangan iti cellphone. Inton adda ako ni ije airport. Vian, apo, kasaritam ni mamim dito'y cellphone. At to'y Ha? Sa dino nga mintayan ni mami, lolo? Apay nga awan pa'y laang diti balay? Akwa, basta, kasaritam ni mamim, apo. Hello, mami? Hello, anak ko? Di na ko magurguraan, Juan. No apay nga aramidaw ti gastoy. No jak agunay, awan tinapinta sa masakbayan ta. Iso ang masapul amang gadak iti adayo. Ha? Ayan nyo nga min, mami. Agawit kayo kumanditi balay. Tadito'y tayo nga agsasarita. Sa anak pa ang makaawid, anak. Basta agsingsingpet kawan. Di kagligliday. Kandi kag sangsangit tapno sa anak nagdandanag iti papana. Ha? Papanam ngay, mami? Manggada ki jabalasiw taaw. Ada kita dito airport. Flight ko ita nga aldaw, anak ko. Anya? Sige. Tani, agsagana akon. Bye. I love you, anak. Hello, mami? Please, saan ka kumaapo manaw? Di ka umadayo, mami. Mami? Awanan. Apay ngay api manaw asana nagpakada ni mami, lolo. Apay ngay. Ala, di ka nagsangit, apo. Wad, patpatgan na ka ni mamim. Isungag trabaho para ken ka. Nagpay suwapat-pat kanak. Apay ngay alinibasan nak. Apay ngay asana nagpakada. Di na kay kayat ni mami, lolo. Saan, apo? Lam na ka ni mamim. Iswadi ka kuman agpasugnaw. Wad, Mami, agawid ka kuman. Mami! Nanang, ila ko kung tibalay ko dito eh. Anya, apay ngay anak ko. Agawid kamin ijay probinsya da Fatima. Ijay kamin ngagnaad. Anya, kahit di mo ilako ti balayo sayang, igit ti kalsada dayjay. Basta ila ko kon. Tati mapaglakwak. Ket pagpatakder mi iti balay mi kini Fatima ijay lugar da. Anya, kat kasanon ti anak mo, ikuyog mo. Saan akayat ni Fatima, nanang? Kun may sa? Amang ano saan matla palubusan ni Carol asumurot kanyak ti anak mi. Sana bale? Tapaw itak to iti kwartana. anay ko. Simurubanan ti sakit ti sakak, ti sikit ko Parikatan ak amag na. Ikarigatak. Tay nakriingan ti apukok. Aldawan. Rian, apok, bumangon ka. Taldawan. Ada klasim ita, apok. Saan nakasumarek, lolo? Ha? Apay? Maulawak. Kasla na bambanog ak unay. Kanasakit ti barupon ko no agangasak. Anya? Ne? Awan mat inaramin mo idikalman, apok. Nagid-ida ka matlaang dito'y balay. Agkakapsutak, lolo. Nasakit ti barukong ko. Anya? Ay, sos. Kasanunaytan nga'y. Umay ka nga ron manganan. Sapay jak.
unay makapag naapok. Nagsakit manentisa ka sikit kaw. Saan ka mabisin, Lolo? Pilitem timagan, uray basit laeng. Tapno pumigsa ka. Jak mabisin, Lolo. Saan ko maapilitan amangan? Jak kayat. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ada problema anak kaw. Di Vian, saan abang mangan? Anya? Ni, apay ngay. Pilitan nyo Kaslaawanan gaganay gayan na. Di pa'y rumrumwaren dito'y balay. Ipacheck up yo, Tatang. Sapay simro ti sakit ti sikat kan sakak anak kaw. Jak makapag na. Awagan nyo ni Jordan. Taisupay latimang kuyog iti anak mi. Ay na, awanan da Jordan dito'y. Nagawid dan ijay lugar ti babae na. Anya? Huh, talaga tinakdaran nan ti kadat babae na. Angam sana bale. No adda baro nga asawa na. Adamat kanyakon. Ha? Anya ka din day ta sa asawam? Carol, Kinapudno na, Tatang. Adan boyfriend ko. Naamamok diti abroad. Kat amangan wagdan na kamin iti mabiit. Ala, abalayan. Siya kon timang kuyog kinibiyan. Mapan kami iti doktor. agyaman ak abalayan. Jak ngamin kabailan timag na. Ano pilitag? Adamot asumakit ti sikat kan sakak. Ay, Saus. Limtigmat nga agpay sa ti dua asaka mo abalayan. Wen nga ron abalayan. Nayon asumuruday to'y asakit kaw. Isu nga ano sampay mapan ipacheck up ti apo ko taa. Uray ta adda impaw et ti ina na kwarta. Wain abalayan. Lola, anya kano ti sakit ko? Apo. Ala, anya ti sakit ko, kunak. Apay ngagsangit kayo madden. Ala, agawit tadwan. Taije balayong kadalulom ti pangibagaak, apo. Unayan ti kasasaad ti apo ko ta abalayan. Yak laim pagano pamadaan iti sakit ti puso. Wan nga rod. Nakakaasim at ti apo ko ta abalayan. Nagdagsin ti barukong ko anak kaamo iti dayta. Kahit anyat ko na ti doktor ngay. Agagas kanu ni Biyan abalayan. Kat ikararag tayo nga maagapan ti sakit na. Babaan ti agas. Wen dakil ti kaasi ti Diyos. Patya ka di na baybayan ti apo ko ta. Wan abalayan. Agtalak tayo kini Apo Diyos. Ta isulaang ti kabilgan a doktor. Winumangagas iti apo ko ta. Adamat kaya man sakit ko, Lolo. Matayak ka din iti mabiit. Ay saan apo? Agbiag ka pa'y itinapaot Bumakit kanto pa'y met apo. At idong pa'y tibiyag mo. Lolo, Ala, bumangon ka. Tabangan ka. Wen, nagluto ak iti aros kaldo. Ni tim amano, ti insang pawkaw. Naimas dayjay. jakmangan, Lolo. Mangan ka tapno pumigsa ka. Tapno makatumar ka iti agas mo. Wen, tapno maagasan ka.
da mami kan daddy ti gagas ko, lolo. Ibagayo ka da mami kan daddy, taagawit dan ditoy. Kaya't ko idan makita kan maarakop. Kaili kunda mami kan daddy, lolo. Apo, Sana bali tatang, umadanin ti flight ko. Agawid ako ni ti mabiit. nasayaat nga ron anak ko. Tapno maasikaso na imbag ti anak mo. Ape nagbanag mo ti nakasta ti anak ko. Nakakaasimot ni Vian, tatang. Ala, di ka unay agladigit. Taabangan no di mo maipamay sa ti agtrabaho. Basta agkararag tayo anak ko. Dakil ti kaasi ti Diyos. Patyan tayo apaimbagan na ni Via. Sige nga rod, tatang. Kan amangan no kadwak ti boyfriend ko nga agawid Sumurot ka no iti panagawid ko. Hay, talaga tinakderam ti kadat boyfriend mo? Awan dakes na, tatang. Tanawaya akmeten. Kan adameten sa baling asawa ni Jordan. Siyak tulakit din. Aniyan, anak ko. Mabalin ka di, anak ko. Di mun ikuyog ti asawam iti panagawid mo. Ha? Taapay, tatang. Da kayo laeng ken ni Jordan ti kayat ni Vian a makita. Awanen ti sabali pay, anak ko. Ha? Pangaasim, ipagpagapumla ko man iti anak mo. Imbis amaragsakan ti anak yo ang makakita kada kayo. Ang mga no agladingit laeng no makita na nga adan sa bali nga asawa. Sumurutakin ka, Jordan. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Naawan agbantay. Sayang ti mapastrak, Fatima. Basta sumurutakin ka. No di mo kaya't asumurutak, di ka mapan itian ti anak mo. Imbagak matkin ka akasapulan nak ti anak ko. Masakit ni Vian. Kat masapol amapatgan ti kayat na. Kayat nakano amakita. Pau-pau itam mat ida iti kwarta. Anya pay langay ti sapulan da. Sa balilat tamat ti presensyak bakit? Nabayag ngaminan adikam nagkitkita iti anak ko. Masakit ti anak ko. Kat kayat ko amakita ti kasasaad na. Sumurutak nga, Rod. Sige nga ron. Makaammo ka, Fatima. Nakaturog ti apo ko, Barok. Bigla kimotong ni Vian, tatang. Wen, Barok. Takasanaw. Nagbasit mo ti kankananan. Mabalin ka di aringan, tatang. Wen, tay pay met anak katurog. Vian, apok. Vian. Adda ni dadim, apok. Daddy? Vian, anak. Kumusta kan? Kailiw kayo unayin ka ni Mami, Daddy. Kailiw da kamutan, anak ko. Apag iso, kaduak ni mamim. Agpaiso? Ayan ni Mami. Daytoy man kaabay ko ni mamim a Fatima. Ti may kadwa a mamim. Taison ti asawak ita. Hello, Neneng. Kumusta kan? Sung batam ni mamim Mami ko nam ti asawak. Wen? Taiso ti may kadwa nga inam. Lolo, uminumak man. Makaininumak. Sige, apok. Mabitlaeng tayalaan ka.
ba kayo kan ni daddy? Tajak kaya't makita di sa bali nga asawa na. Ni Ha? mamik lang di kaya't ko makita. Iso lang di asawa ni daddy. Iso na ti dadakkel ko. Awanan ti dadumapay. Da mami kan daddy lang di kaya't ko makita lolo. Diyan kaya't makita di ka barbaro nga asawa ni daddy. Ala, bayam, takasaritak ni Lulam. Ta isuti mangibagakin ni Dadim. Apo, Anak ko, panagkunak, makapadakes kinibiyan ti panangikuyog mo iti may kadwa nga asawam dito balay. Isu ana saya at siguro nung pagawideng pahilaan. Nanang, Sapay kumata maawatan nak anak ko. Panunutam kumati anak mo. Amangan no kumaro ti sakit na. No adda pa kasairan tirik nana. sige nanang. Aramidak tibilin nyo. Ni, apay nga pagawidan nak. Ada nangisit a planom. Gaputa sumangputan niya sigod nga asawam, pagawidan nak matan, Jordan. Fatima, imbagak meten ti rason. Masapul ka di nga ulit-ulitak nga ibaga. Di mo man pagrason ti anak mo, Jordan. Ti kunamkit di, kaili mo ja ex mo. Kat iso a pagawidan nak, tapno makasolo kayo. Maaramid yo ti kayat yo. Punasam day ta nga atap mo. Taawan kinapudno day ta. Si kaitan ti ay ayatak, Fatima. Tila ang anak ko ti pampanonotak. Iso apa nga asim. Makikooperit ka kumamat. Kaya't ko nga umimbag pa'y ti anak ko. Hay, Fatima, please. Mawatan ako ma. Sumagmamano lang nga aldaw ti panagnaid ko ditoy. Kun may sa, dito'y balay dananang ti pagturturugak. Sa anak nga umyan ijay balay da katugangak. hay, sige, makamu ka. Di ka nga ron agpasugnod. Wan? Alawanan, ay ayatan ka. Iso sige, pilitak nga awatan ti sitwasyon, Jordan. Diyak kaya't ang mga asawa kay ti sa bali daddy. Ni mami lang ti asawam. Ha? Na kayo ti agasawa. Na kayo lang ti dadakkel ko. Kaslang kapsutak no makitak nga dan sa baling asawam. Ha? Kwa? Di ka madanagan. Tapinanawa ko ni Fatima. Nagawid din ijay lugar da. Nagsina kayon, daddy. Kwa? Uwan anak. Nagsina kami. Thank you, daddy. Bastag papigsa ka, wan. Agpaimbag ka. Kandi ka unay agladladingit. Tama ka padakas kan katikasta. Wan? Wan, daddy. Talaga apumiksa akon. No da kayo kan ni mami ti kaduak dito'y balay. Ayan ni Vian. Aday jay siled. Kalkalpas na nagdigos. Kat, kumusta ang anak ko? Kas jay lata Gambangan matan iti adaw. Sipod si mang putak ditoy. Ala, mapan kan iti ayan na. I love you, mami. Kailiw ka una yan ama arakop. Kasta akmat kan ka anak ko. Ay na, agpaimbag ka, wan. Agpapigsa ka. Wan, mami. Ammo ka pumigsa akon. Takadwa kayo manan ken ni daddy. Complete family tayo manan. Iso anak karagrag sa kakunay. Mami!
Agyaman nagtapinatgam tikid daw ko adi mo ikuyog ti kabarbaro nga asawam iti panagawid mo anak ko. Napatag ti anak ko kanyak tatang. Iso nga aramida ka amin nakabaulak. Tapno maparagsak kulaan. Iti kasta, agimbag adagusan. Agimbag batkit di ti apo ko. Basta makumpleto ka no ti imbaga ti doktor a panagagas na. Uwan tatang. Ay na, masya na kiti anak ko. Kaslag kapsutak ang nakakita iti langana. Grabe, tikimutungan na. Nagimas tilinutom asidaan, mami. Wen, tamo ka paboritom ti kasta luto, anak ko. Sinigang abangus. Oh, adtoy pa iti sabaw anak ko. Agigop ka. Wen, daddy. Inapoy man pa, daddy. Wan, mabitla ang anak ko. Kumusta te apo ko ta abalayan? Dakkel tinagbaliwan na balayan. Rimbawat amangan. Ken simmaranta. Ha? Ay ket, nasaya at abalayan. Ken amangan no sumreken iti pagadalan na inton umay alawas. Napintas adamag day ta abalayan. Wen abalayan. Ket patsyag ati kaadda damami ken dadi na ti may sa arason. No apay asimmaranta ti apo ko ta. Talaga adakkel ti maitulong ti presensya dagiti dadakkel na abalayan. Ket pakaragsakak unay. Tapinat ganda ti kid daw ni Vian nga apo ko ta. Papa namanan ngay, daddy. Agawid ako na iti balay ni Lulam, anak. Saan kan nga agawit ijay, daddy? Anya? Saan amabalin Urayan nak ni Lulam. Ibagam adito'y ka na maturog, daddy. Anya? Please, dito'y kayon balay ni Lolo ang maturog. Ta dito'y matamat maturog ni mami. Di mat kunayo apis kayon kan ni mami. Asaan kayon nga agap-apa? Ha? Kwa? Uwan anak. Dito'y kayo nga rodan ang maturog, Alaan yun to amin ang abado yu ije balay ni Lola. Ta dito yan ti pagnaadan nyo, daddy. No, daasi mi ti anak mo, patgam ti kayat na. Dito yun ti pagturugam. Ang damat pagturugam dito'y. Sa anak komportable dito eh. Apay, di mo kaya ta makita ti panagrup-rupak, kasta ka di? Tapnam mom, nakarkaro pa'y ajak kaya ta makita ta panagrup-rupam. Makasuya akit kitaan. Agtal na ka man? Kunammatlan asino kang agsasao? Kat, anyat kayat mo ita, kabilan na? Sige, padasam tabalsan ka. Di ko nam kabutang ka? Ha! Kabalan kabalsan ko nam sa. Nuapay mo't nga minanagamaam mo ta idi Agbababawi ka na kiasawa kan ka idi. Nakarkaro pa'y kanyak. Naamukla kasta ti ugalim ide. Saan ka pinakasaran? Adayon na singsing puti nobyo kita ngam sika. Adayumot anasingsingpet ni Fatima angam sika. Ubing pay. Naasikaso. Nadungo kanyak. San akaskan ka nga apera? Uray tanatatarmot nga dayo tinobyo kita ngam sika. Huston crack! May kankan na eh. Sige padasam ti mang kabil kanyak ta talaga balsan ka mo. Carol! Jordan! Husto daytan. Anya kay kaday. Anya man ti pagapapaan yun aya. Ay na. Nataengan kayon. Kas kay laubing nga agap-apa. Adapay kit atiw yun atin ejer nga agap-apa. Day tamanugang yu Ipilit na kati pumanawan. Kat saan lang arda palubusan ti anak nan. Diyay lakay kayat na tararamidan na. Sika ti mangirugrugi ti apa, Carol. Di mo ipabasol kanyak. Sika Stone! Anya kay kaday. Ti ammo ti anak yo. Saan kayon nga agap-apa.
Kasta pala ti aramid yaw. Naimbag tamid yo adayo dito itayan na. Sana magag ti panagsinsin nung batyaw. Ala, gusto na itan. In kay kat asikaswan jay anak yon. Hello, Jordan. Kasano? Di kan agawid? Talaga adimon mapanawan ti sigod nga asawam? Mawatan ako ma, Fatima. Di nak ngamin palubusan ti anak ko. Di mo man pagpambar ti anak mo? Amok naornos yon ti amin iti asawam, kat nagsinublian kayon. Sana pudno dayta. Pudno! Kanayon na may tagtagaynap ko dayta. Di nak ngamin pagpanunutan iti dakes. Basta agawid kan, Jordan. No di ka agawid, nasaysaya at langan nga agsinatan. Anya? Saan Di ka kadi agsasauti kasta. Bayan, tagpakadak iti anak ko. Tapno makaawid ak. Jack, amukin ka. Sige, bye. Awanan dakit di itibain. Saan, Daddy? Di ka palubusan a pumanaw. Dito'y kayo laang. Tapno complete family tayo aka na yun. Agsubli akmat laang, anak. Duawin no talo nga aldaw ko la siguro ijay. Mapan ko la kitaan tinapanawak a negosyo mikin ni Nanam a Fatima. Sorry, Daddy Ngamjak kayat. Anak, Agsakit ti parukong ko no saan kayo ang makita ka ni Mami. adamat ni Mamim, anak. Saan nakapanawan? Saan na kompleto ti aldaw ko no saan kayo ang makita, Daddy? Dito'y kayo kumalaang. Basta saan da ka pampanawan. Sumra ka ko ni Jay Skulinton bigat. Da kayo ti kayat ko amang itulod kanyak, Daddy. Kumusta ka ditan, honey? Mami! Oh, Vian, anak. Ada ka sa pulam? Kasarsaritak bit ni Daddy Magari. Kaya't mo akasarita? Honey, kasaritang bit ti anak ko, ha? Oh, ando ti cellphone, anak. Ni, apay ngingin cancel mo ti awag ni Daddy Magari. Jack kayat dayjay nga agbalin Daddy. May salaan ti amak. Ni Daddy Jordan laang, Mami. Please, Mami. Baybayan nyo ko man dayjay atao. No asino man dayjay alalaki. Ni kumalaang Daddy ti ipatigyo. Agpagpakaasi akada kayo. Sinaan yun dayjay atao. Ta sininaan mo to ni Daddy ni Nana Fatima. Please, Mami. Sige. Ala. Jakon awagan dayjay atao. Di nakpagsawa ni Tikasta. Ta si katimun unaan ang loko kanyak, Jordan. Katapay, di mo maklon aya alalakiro ka. Wen! Aklonak! Ngam nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Si kamot latin ang puwersa kanyak ngaglalaki. Gapoy tinagalas nga ugalim. Nagsasao ka. Anay ko. Kasla ka na husustuan. Daytoy mat! Nagalas at talaga ti ugalim. Nalalas ti ugalim, ha? Mami! Daddy! Ha? At na kayong matkayang ditilikod ti balay. Kunak nunap na panan yun. Itay pa'y laasap sa pulen kayo. Wen, anak ta. Agpapaangin kami. Nagmayat meten no kasta nga kuy-kuyog kayo. Nagmayat tiriknak no makitkitak tinapintas alinangan nyo, Mami. Daddy. Tangay awan klase kita. Mabalin ka di arumwar tayo. Agpasyar tayo. Ha? Uwan, sige anak. Agpakuyog ka pa'y laki ni Mamim. Saan Dua kayo amang kuyog kanyak, Daddy. Sige anak.
Agrubot ka nga Rodan. Tapno masapa tayo arumwar. Wen? O sige, mami. Si katimang kuyog kinivian arumar. Apay, di mo nang nagjaim bagana. Dua tamang kuyog. Talagang awan patag ti anak mo kan kanya. Napat patag di babaeng ng ti anak mo. Agtal na ka. Di mo amot isasawang. No saan anapatag ti anak ko kanya. Awanak ita ditoy. Insakripisyok ti negosyok. Gapo iti anak ko. Kat kasmat kanya ka. Insakripisyok matitrabaho kay Jabron. Gapo iti anak ko. No kasta. Nagpasyar dagiti talaw, abalayan. Wan abalayan. Nagsublen ti sigod apang maginibiyan nga apo ko niya, abalayan. Wan abalayan. Ken pimig sa manay. No pa'y agtultuloy latta ti panagagas na. Sana balay. Takunamat ti doktor nga agimbag pa'y ti apo ko ta. Basta itultuloy na ti panagagas na. Wan panagkunak. Ti presensya dagiti dadakkel na ti adda amang pasarantaken kuana. Wala, sapay la kuma, tamaornos mutten ti amin kadagiti agasawa. Hay, kinapuno na abalayan. Kanayon latta ti panagapada. Ilimlimod da ti panagapada. Tati amunivian ket nagkapyadan. Hay, una yan aya dagiti nga agasawa. Okay damit, idinabiid da pa'y anagasawa. Wen nga rod ah. Hay, jakman amaw. Nauray kasano ti pamagbaga kadakwada. Isulat tamat ti aramid da, abalayan. Awan ka di pa'y ni daddy, mami. Awan pa'y mat anak, napanan na aya. Kuna namat nga adaman pan nagatangan ni J-Store. Ngam awan matan. Ay, amang ano da nasabat na anak ka istoryana, ah? Iso nataktak. Nagbayagan ngay. Pimanaw sa matan ni daddy. Pinanawan na tayo nasamanan. Ah, ay isaan? Saan nga aramida ni daddy data? Ha? Adan ni daddy? Ni, nabartag ka, Jordan? Ala, Vivian, anak ko. Sumrakan ijay silid mo. Wan? Tagsarita kami kini. Mamem, Nabartag kayo matan, daddy. saan? Basit lati. Inanam ko anak ko. Alan, sumrakay ti silid mo. Dagbanding kami man kani mamem. Anak, Sige nga ron, daddy. Apay ang nagbartag ka si Mang Pat Jordan. bibiyang mo ko ma. Awan pakibiyang mo kanyak. Da saan kan nga asawa? Saan nagmatan nga asawa? Lalakiro. Si ka ati babaero. Nako, sugagat timang tungtung pa kanya ko. Anay ko. Dito'y Peter man na. Huston! Anya ka kadi? Mami! Daddy! Anya talaramidan nyo? Aga papa kayo kadi? Ha? Saan anak ko? Saan? Naglinlinambing kami kini mamim. Awanan ka kiti itipain. Alan anak, agsublikan itisilid mo. Wan? Well, Daddy! Sikatin mo na ng kabil kanyak. Iso asyak di mga lipas. Mami, apay anak ka sunglasses kayo dito unag ti balay? Kwa anak ko, Actor Isaac namin.
Kadya kaya't amaakaran kayo, anak. Ha? Kita agman ti matayo, mami. Ay, isa na. Maakaran ka. Ha? Nala, ingkag di ko sanwan. Tapno saan ka amala daw iti klasem. Noan niya launay nga minti pag-apaan nyo anak kaw. Kanayon kayo nga kinabel. Kita man talangam. Na black ayan kamanan. Basol di manugang yung atatang. Kastalatan ti aramid yaw. Agpinpin na basol kayaw. Hay, ti amo jay anak yaw. Nagkapya kayaw adadakil na. Di na laam mo alimad ti panagap apayaw. Tatang, Kahit anya ti planom, tanagaduman tadugol tarupa mo. idarom ko ni Jordan, tatang. Ipabalod ko. No idarom mo, ni Vian ti apektado. Sigurado nga agladingit no mabalod ti amana. Day tangarod ka tagbalbalin alapad, tatang. Ti anak ko. Di yun to matdangdangan ti may balakad kada kayaw. Ti makunakit pilitin yulatan ti agkapya para iti kakaysuna nga anak yaw. Ala, tingkay tuludan ti anak mo. Ha? Sa mundo agasan mo madamdaman ang tadugol mo, anak ko. Uwan, tatang. Isumat lagayam asana kayat ni mami nga ipakita ti mata na kanyak. Dinanugmat kayam ni daddy. Kaasimat kayam ni mami. Nangad ko ngamin nga imbaga ni lolo. Ilimlimad ka no da daddy kan mami ti panagapapada. Apay ngay. Kunak no pisdan. Ngam saan pa'y matlagayam? Bye, anak. Panawan kanwan. Uray ta na itulod kan dito pagadalan nyo. Mami, mabiit man laang. Apay, anak. Mabaling ka di akitaan na kita matayo. Ikatan nyo kumati sunglasses yo. Takita at dagiti dugol yo. Ha? Ni, anya dugol nga ibagpagam. Awan matdugol ko. Adda, mami. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kan ni lolo itay. Ha? Kinabil na kayo ni daddy. Sorry, mami ni. Anya tikit daw am iti sorry ngay, anak. Sorry. Ngamin, gapo kanyak. Kabkabilin na kayo manan ni daddy. Ha? Ilimlimad yung matkayam ti panagap-apa yo. Ti amok ngamin kat okay kayon. Anak ko. Nakakaasi kayo mat, mami. Ay, adamot la basol ko. Basol mi adwa ka ni dadim. Ala, sumarag kan iti classroom yo. Tagawid ak matanwan. Ni dadim ton timang sukon kan kainton dismissal yo. Daddy, mami, pakawanan dak ko ma. Ni, apay, anyat ikid dawam iti pamakawan, anak ko. Ti kayat ko ngamin kat kompleto latta ti pamilya tayo. Diyak kumakayat nga agsisina tayo. Katuan mat anak, kumpleto tayo mat. Wan, ngam nabayag mat kaya man nga ilimlimad yu ti panagap-apa yo. Ha? Basol ko no apay nga agap-apa ka nagkin-kinabil kayo latta. Ipilit ko ngamin ti panagkapyayo nga uray marigatan kayo mat nga agkapya. Anak. Isu asiki.
Saan na ko na panunutan pa'y, Mami? Daddy? Ha? No saan nyo na kaya tiyagdan na? Sige laang. Uray saan na mapatkan ti kayat ko. Basta saan kayon nga kapag ka nagkinabil. Ha? Diyak kayat nga kinabil kayo latan itag na na yun. Iso ano talaga kayat yung tagsina? Aramidan yun. Nasakit man nga maklunod ko na broken family ti mabangunak ka pamilya. Vian, anak. Basta dahil tilaglagi pa nyo. Ipatpatag kayo unay. Kadyak kayat nga damadangran kada kayo. Iso sige. Oray saan na kompleto ti pamilya tayo. Basta saan kayon nga kinabil. Hello, Jordan. Apay ngay mawag ka? Ha? Sanak ka din akailiw, Fatima? Ha? Kwa. Okay lang nga oray saan ka pa yung agaw-awid, Jordan. Awan problema kanyak. Maawatan ka matkat. Ha? Okay akla ang ditoy. Agawid ak iti mabiit. Ha? Nakalagip ka mat. Apay, nagapa kayo manan iti asawam? Kwa? Basta agawid ak dita Fatima. Ha? Sige Makaamu ka, Jordan. Anyat sang sangitam ka, Raul. Sangitam ka ti panagawi din ni Jordan iti ayan ti babae na. Saan na day tatatang? Anya nga, Raul. Anda na si Kugan tinubyo kay abroad. Kat umadanin ti kasarda. Ha? Inalilaw nakday dyan lalaki. Pinangnamnaman naklagayam iti awan. Kahit nalabit, nakaamirisan Hindi na kamit ngamin mabalin nga'y kasar. Nakasado kamit nga raw, anak ko. Iso nga awatem tigasat mo. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Tapno na anayan ti panagimbag na. Fatima, sinurpresa nak Apay nga inlimid mo amasikog kagayam. No kasta, nakargaan ka di pimanawak? Ay, ladingitak. Ngam saan asikati amatoy sikog ko, Jordan. Anya? Sorry. Ngam ti amok, awanen namnamakin ka. Isuan na kay relasyon nak iti sabali. Bayat ti kaawan mo. Anya? Isuan na saya at matay ka. Tapno maalam dagiti kagawaam dito'y balay. Kat may mayat matlaang, no iti personal ti panagsinata. Tapno makuna a formal ti panagsinata. Fatima. Kat no ti maipapan iti nagpuunan ta iti negosyo. Awan problema. Itad ko ti share mo. Isublik amin ken ka. Vian anak. Nagsubliak, anak ko. Daddy, sumra kayo. Thank you, anak ko. Ngam, apay dagita nagdadak kalabagyo. Ag naeda kon ditoy, anak ko. Tapno maasikaso ka na imbag. Uray saanan, Daddy. Please. Ha? Saan kayon ngagdanaken ni Mami? Makonsensya ak tumanan no agapa kayo. Kat agdin nangran kayo. Jak kaya ta mapasamag ti kasta. Ha? Kwa? Saanan, anak? Jakon kabilan ni Mami. Ikarikday taken ka. Apay ang nagsubli ka? Houston Jordan. Nabanuga kung agpampamarang iti anak ta. Kan may sa, namuanan ti anak ta nga agpampamarang ta lang okay. Ngam kinapudno na,
Gumay gayab-gab matagurat at day ti kaong ganta. Apay, awan ka din planom amang urnos iti amin. Ha? Seryoso ka iti day tanga ibagbagam, Jordan? Kwan Carol, makonsensyaak. Gapo ka dagiti imbagbaga ti anak ta kadata. Babainak amasyan kenkwana. Ha? Ah. Kinapuno na. Kastamot lang tirignak. Masya na kita anak ta. Ngaman niya nga ron. Talaga siguro asan na naparaburan iti kompleto a pamilya. Itulok mo nga rod asaan ama kompleto ti pamilya tayo. Ha? Kat ni Fatima. Kasano nga rodan? Nagsina kamin. Addan sa bali akadindan nana. Ha? No kasta? Agpada ta anay ibati, Jordan. Ha? Kinapudno na. Uray tinobyo ki sa abroad. Nangasawan iti sa bali. Ngam inaklon ko ti amin. Ipamay saklatan ti atensyon ko iti anak ko. Ipamaysata, Carol. Duwata amang sikaso iti anak ta. Ha? Pakawanan na kumakaro. Ado tinagbasulak kenta. Kat ikarigatak ti agbalbaliw. Noan niya dagiti saan mo akayat nga ugalik. Ikarigatak nga ikatan. Tapno awan rum sa apagapaan ta. Para iti ta kaisunang anak ta. Nakasaganak nagbaliw. No lakit ni ta ikanat pa iti may sa atyansa. Karo. Sorry, mata. Pakawanan nak. Aminado akmat kiti. Sana ka perfectong asawa. Ado ti pagpurpurangakan ka. Iso ano anya amat dagiti saan mo akayat nga ugalik. Baliwak. Sapay kumata mapakawan na ka, Jordan. Oh, ay ayatan ka. Karo. Ay ayatan ka mo, Jordan. Agting nulong tamang taripato iti anak ta. Mami? Daddy? Agpaiso pa din dito yung makikita tan mangmangag ko. Wan anak. Saanan apa naging ko na? Pudpud nun da ito'y. Daddy? Wen, anak. Kat pakawanan da kami kuma. Noan yaman dagiti nagkurkurangan bikan ka itik alamas. Sorry. Ipatpatag da kaunay. Anak. Wan anak. Napatag kay tibiyag mi. Isungay karigatan mi tagbalbaliw. Para iti pagragsakap. Agpinatag kami kini maming. Aginggat-ing ka na. Anak ko. Agyaman at daddy. Mami. Kunak no sana na maornos ti amin kada kayo. Ipatpatag kayo matpunay. Kat ikararag ko kan ni Lord. Asapay la kumatagpaot pa ti panagbiag tayo. Tapno adupay atawan ti panagdadan na tayo. Congratulations, Vian anak. Nakagraduar kan iti kolehiyo. Congratulations, anak ko. Ay na. Nakaadal kan. Kasla kaano la idi ubing ka. Angam ita, balasang ka na talaga. Agyaman nak, mami. Daddy, utang ko ti amin kada kayo. Agyaman nak iti adwa sakripisyo yu kanyak. Ket agyaman nakmat iti adu nga ano siya nang papaagas kanyak iti sakit ang naglabasak. Kan ti panang paadal yu kanyak, mami.
Daddy. Pagrebingan mi adadakkel mo dayta anak ko. Isu nga awan ti rumbeng apagyamanam. Nayat unay ti Diyos. Ta iso tinangagasken ka. Naimbagkan anak ko. Uwan, Daddy. Kat apaman na makasapol iti trabaho. Siyak tumimang tulong kada kayo kan ni Mami. Saan ada kami ti panunutam? Dikit di masakbayam ti saganaam, anak ko. Basta kayat ko asubadan ti kinaimbag yu kanyak nga anak yu, Mami. Daddy. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.